Biz эми кайрадан силерге 5-чи сектордо жайгашкан Немец автоунааларды көрсөтүүнү баштайбыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Бүгүн 2020-жылдын 28-июнү авторунок Бишкек, Рио Мунаа базары. Видеону аягына чейин көрүңүздөр, лайк басыңыздар. Суроолор болсо комментарий калтыңыздар. Биз көрсөтүүнү баштайбыз. Audi A6 Universal. Жылы 94, объем 2.6 механика, без вложений. Номери, кайсы номерге чалыш керек? 0706 15 66 11. Баасы кандай болот? 3400 сурап. Соңғы эсептегенде болуш канча болот? 230 болот. 230. Болуш 230 миң сом. Наш адрес – улица Льва Толстого, 19Б. Справка телефона 0507 12 35 07 0507 12 35. Тренников, цена по факту. Golf 3 автомат. Жылы 97, объем 1.8, 195 миң сом, номері 507 39 07 07. Срочно продаю Honda Jazz 2008 года выпуска, автомат в отличном состоянии, цена $4900. Volkswagen Polo, российский номерде, Россиядан келген өшөт, оны азды көрсөтөбүз. Жылы 2013, объем 1.6, 300 миң километр жүрүптүр, коробкасы механика, баасы $5500, номери 704 11 15 68. Соңғы эсептегенде канча болот болушу? 400 миң. Болушу 400 миң сом, соңғы эсептегенде дейт. Изготовление ключей, чип ключей, ремонт замков, замена корпусов. Звоните по номеру 0772 94 94 93 0772 94 94 93 или же по номеру 0550 93 94 94 0550 или меняя на Toyota Corolla, жылы 2002, объем 1.4 механика, 300 миң пробег, баасы $4500, номері 773 81 01 95. 424 0508 711 424. Срочно продаю 3 гектара полезной земли в селе Ротфронт Скотинского района. Или меня срочно продают. Audi A6, жылы 99, объем 2.8 автомат, $3700, номері 550 38 32 70. Участок 12 соток плюс времянка. Или меняю на автомашину. Телефон 054 10 36 124 ешка, жақша болды. Жылы 91, объем 2, басы қандай болады? Болушу 220 миң сом. Болушу 220 миң сом. Болушу 220 миң сом. Номері жазып болсаңыздар болады. 552 13 00 25. 46 кузов BMW 318, жылы 2003, объем 2.5 автомат, басы $4700, номері 771 64 64 15. Toyota Carina, жылы 94, объем 2 механика, 160 миң сом, номері 0715 20 25 деген номерде тұрады. Бағы жақша балда 124 ешка базарға шығыптыр. Қара түсті. Железный простой дискада. Жылы 94, объем 2.8 автомат.
басы $3600, номері 554 20 87 20 деген номерде тұрады. Golf 5 көк түсті, жылы 2004, объем 1.6, $4200, же мерске алмашанда жастыр Лупарға. Номері 709 70 00 50 деген номерге çalып байланышып барыңыздар. Mercedes Millennium базарға шығып тұрды. Сор жылы 2001, объем 3.2, пробег 290, басы $6500. Варианттар жоқ екен, только сөйлесіңіздер жазып тұр. Номері 501 107 107 деген номер бар. Дағы біреусі 556 107 107 деген номерде тұрады. Hazır biz bu avtomobilin esiminden söylüştük. Бұл şu негізгі айтылыш басы 6,5, бірақ esiminden söylüşкенімізде бұл şu $6000 береміз дейді. Ford Focus Restyling Universal жылы 2008, 2 объем дизель, 171 пробег, коробкасы механика, 6 ступка. Свежий кредиттер Германиядан, басы $5000, номері 703 63 36 33 деген номерде тұрады. Номер транзит номерде 210 Mercedes базардағы кереттер. Азыркы учурда номері транзит екен, жылы 98, объем 3.2 автомат, басы $4500. Бұл реклама канал. Toyota Vensis, жылы 2000, объем 1.6 бензин, басы $4200, расход жүзіне 7.8, басы нағыржал айтып кетелі $4200. Екі номер бар, жазғансар 0707 34 21 69 554 27 64 50 деген номерде тұрады. Осы дағы бір жақшы алалда 124 ешқа базарға шығыптыр, қара түсті, мынандай 5 жылдыз титан дискаларда. Жылы 94, объем 3.2 автомат, срочный дед, басы $3000. Номері 709 17 17 41 деген номерде тұрады. Сіздерді өңді? Нақтын сұрашын алғанда қанша алады екен болшы? 190. 190. Ford Focus хэтчбэк, жылы 2001, объем 1.6 автомат, срочно 200 000 сом, айтылыш басы, номері 770 56 77 87 деген номерде тұрады.
Golf 4 жақсы шамалды екен достар. Жасыл түсті. Жылы 2002, 2 объем бензин, 187 пробег, басы $3850. Коробка, механика. Номері 703 21 58 68. Audi 80 B4. Жылы қайсы? 92. 2 объем инжектор же моно? Инжектор. Жылы 92, 2 объем инжектор 175 000 сом, айтылыш басы, расход 910 дейді. Номері 702 55 56 54. Коробкасы автомат екен бұл жақта. Коробкасы автомат екен. Қызыл түсті Golf 3 жылы 95. 2 объем қандай инжектор ба? 2 объем инжектор. Коробкасы механика. Айтылыш басы 150 000 сом, номері 703 32 90 07. Қанша алады екен бұл үшін? 140 болса береміз деді. Алтыншы кузов BMW 318, жылы 2001, объем 2 плита мотор, коробкасы механика, $3800, номері 705 45 25 35 деген номерде тұрады.